आकाशवाणी इम्फाल नोलिनी देवीना पाउ पाजरी अहनबदा मरुइबा पाउ मणिपुरदा हौकिबा पुंग कुनमदिदा मियोइ चामरी अहुम कोविड-19 दगी नाबा फदुना डिस्चार्ज तौखि मियोइ चात्रेट कुंथाना नौना पॉजिटिव ओइबा थेंगनखि मणिपुरगा युमथंगनारिबा राज्यसिंगदासु कोविड-19 पॉजिटिव ओइबगी चांग वांगबा हेंगलक्ली अमैचुंग कोविड-19 टीका थाबगी थबक अमदि टेस्ट तौबा यांगसिलहंदुना लाइचेट असि थेंगननबा होनारसि हाइना प्रधानमंत्रीना अपील तौरी लेबाक असिदा कोविड-19 गी लाइचेट अमुक हन्ना संदोरक्लिबा असिगी येंगलगा चेक्सिनबा वाटपगी थवोंगसिंग तोक्पिनबा हाइजरी कोविड तगी ngakthoknaba चेक्सिल थौरांग खुदिंगमक ngakna चटपियु अदुगा अहानबा डोज की वैक्सीन कापख्रबा मियोइसिंगना मतम चाना अनिसुबा डोज की वैक्सीन कापथोकपियु असोयांगाम थोक्तनबा मखादा हाइजरिबा नियमसिंग असि ngakna चटपियु फेस मास्क उपियु सोशल डिस्टेंसिंग ngakna amaga फुट तरुक लापना लेबियु माइमिट अमदि खुदसा तोइना हामदोक्तुना तरुतनाना थंबियु कोविड-19 दगी ngakthoknaba तंगाइ फदबा चटना कांगलोन सिंग ngakna चटपिनबा कक्सिंगी एसडी विक्टोरिया येंखोमना अपील तौरतुना हाई मियामबो विक्टोरिया ऐहाकना खुरमजरी नुसिजरबा इरेजा सिंह तमथीरबा कोविड-19 लाइचतगी कंजनबगीदमक अखोय अमुक हन्ना चेक्सिनबगी फिरेप लोमिनरसी फेस मास्क सोइदना उपियु मी अमगगी मरक्ता फुट तरुक लापना लेबियु हैंड सैनिटाइजर सिजिनबियु हैंड वॉश नत्रगा सापोन सिजिनदुना खुद सा सेंगना हंबियु लाइचट असिदगी ngakthoknaba मतम लेंगाकना पीबा तंगाइ फदबा चटना कांगलोंग सिंह अखोय खुदिमकना ngakna चटमिनसी चेक्सिनबा हाइबसिना लाइचट असि चंगहंदनबगी ख्वाइदगी फरबा पाम्बैनी मयामबु अमुक्का हन्ना खुरुमजरी हौजिक मपुंगोइबा पाउ मणिपुरदा हौकिबा पुंग कुनमदिदा मियोइ चामरी अहुम कोविड-19 दगी नाबा फदुना डिस्चार्ज तौखि मियोइ चात्रेट कुंथ्राना नौना पॉजिटिव ओइबा थेंगनखि अदुगा मियोइ तराना लाइचट असिदगी सिखि राज्यगी कोविड-19 कमन कंट्रोल रूमना ngarang थादोरकपा चेरोल अमगी मतुंग इन्ना हौजि फावबदा डिस्चार्ज तौखिबा अपुनबा मसिंग लिसिंग कुंथ्रानि थोइ सनी हुंपुतरा मंगा सुरे नाबा फबगी चांगना चादा मरफुनि थोइ दशमिक तरुक मरिनी हौजिक एक्टिव केस लिसिंग तरुक सनी तरा मंगा लेरी अपुनबा पॉजिटिव केस की मसिंगना लिसिंग कुंथ्रा मापन सुपना यांखैनि थोइनी हौजिक फावबदा मियोइ चंगा हुंपुनि थोइ लाइचट असिदगी लेखिद्रे ngarang punta sample lising ahum samri kunthra ma thoi test taukibaga loinana hauji phawbada test taukiba apunba masing lakh taruk lising yankhai tare chama humpu tare teure rajya sida covid-19 vaccine kapagi thabak mapung phana sathari ngarang nungthil phawbada beneficiary lakh ahum lising mapan chonga marpu tara tarukna ahanba dose ki tika kapki aduga beneficiary lising humpu tara mapan chama tara ni thoina ani suba dose ki tika kapki इम्फाल इसकी टेलीपथीदा लेबा कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा मियोइ अमा एरोप्लेन तोंगदुना चटनबा होनरंबदगी बीर टिकेंद्रजीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट ता मथौ तौरिबा डॉक्टर सिंगना फारे हाइरे डेप्यूटी कमिश्नर इम्फाल वेस्ट ना थोकपा चेरोल अमना हाई पॉजिटिव ओइरबा मियोइ अदुना इम्फाल दगी कोलकाता तमना चटनबा होनरंबनी माकी सेक्शन दबा थवोंग अदुना मियामदा लाइचट असि संदोक हनबदा येना मतेंग पांगसिनबगी थवोंग ओइना थोकपना माकी मथकता फाइन तौबगा लोइनाना नाबो फरबा मतुंगदा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की ममांगदा लाकनबा हाइरे पाउगी मदक थना अटेनबा ब्रेक अमा कैंसर हाइरिबा लैना असि मतम चाना डायग्नोस तौदुना लायेंग थोकपा तंगाइ फदे मसिदा कोविड-19 ना अपनबा ओहलोइतबनी मरम मसिना अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट ना कोविड-19 की चटना कांगलोन सिंग चेट नंगाक्तुना डायग्नोसिस ट्रीटमेंट अमसुंग केयर अनाबा सिंग द लेपतना फंगहंजरी असोयांगाम यावदन लायेंग नबगी दमक इन्फेक्शन कंट्रोल तौबा अनाबा अमसुंग स्टाफ सिंगी रेगुलर स्क्रीनिंग सोशल डिस्टेंसिंग PPE किट एक्सेस कंट्रोल अमसुंग हाइजीन मेंटेन तौदुना अदोंगी अनाबा सोइदना फहनबदा असोबा थौदांग लौनबा लेजरे सजीवा सेंट्रल जेल मनाक खाबे सोइदा अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट बबिना स्पेशलिटी हॉस्पिटल खुदक्ता पाउ फौननबा 7005616882 असिदा कॉल तौबिरउ अमदी अखोइगी WhatsApp नंबर 6009307056 असिदा टेक्स्ट तौबिरउ हौजिक मियामना मायोकनरिबा लैना लाइचत कोविड-19 ग मरी लेनना हॉस्पिटल द चटपगी महुत्ता इसा इसागी युमदगी डॉक्टर सिंगा ऑनलाइन दता थोक्ता सिन याननबगी दमक ई संजीवनी OPD
ayuk pung 10 nungthil pung 4 phauba nongmaijing amadi suti nataba numitsinda kudong chaba si thamjari yumda self isolation tawduna lairiba covid patient sing yauna miyamna e-sanjivani OPD da telephone da wari watai sananabagi damak smartphone natraga computer laptop tablet sing internet ki matengna OPD doctor singa sananabagi kudong chabasi lobiyu hena akupa marol ki damak 0385244123 da paubi paujin jariba state mission director national health mission manipur tabiriba pawasi akasbani imphal dagini Nagaland ngarang khwaidagi yamna mioi sahum mari COVID-19 positive oiba thengnaki mioi yangkai humdoina naba phaduna discharge tawki raijagi haksel mantri SP phomna Twitter da thagatpa warol amata hai apunba positive case lising tara tare chanipan kunsa manga gi manungda mioi lising tara humdoi subna marphu tare naba phaduna discharge tawkre hawjik active case lising ahum chamapan marphu manga leidi mioi chama marphu manga laichat asidagi leikidre Mizoram tangarang mioi marphu tare naba phaduna discharge tawki baga loinana apunba positive case lising nipan chamli marphu tara mapan gi manungda mioi lising taruk chamli marphu tara nipan discharge tawkre naba phabagi sangsa da humputara taruk dasmik mari taruk ni hawjik active case lising amachamapan humputara nipan leiri Arunachal Pradesh tangarang mioi sani nipumapan dauna positive oiki aduga mioi chama marphu tara mapana discharge tawki Raijati da hawjik active case lising ani sani yangkai matoi leidi Assam tangarang mioi lising mga chahum nipu tare nauna positive oiba thengnaki aduga mioi humpu humdoina laichat asidagi siki Pradhan Mantri Narendra Modi na COVID-19 tika thabagi thabak amasung test tawba yangsil handuna laichat asi thengnana bahuna rasi hairi Pradhan Mantri na khungang ki lamda containment zone thambagi thorang sing amasung oxygen supply tawbagi thabak thoram sing ningthina sam sana baso hairi Lebak asida hawjik oiriba COVID-19 laichat amasung hida kapthokpagi mathangda pangthokpa awang bathaki mifam amada sabapati oiraduna Pradhan Mantri na positive oibagi sangwang pa mafam singda containment tawbagi mawong samdoknaba haiki Imphal da ngasi phongba pawche singi maru oiba pawsingi damak hawjik wahengpam Rajesh leire Rajesh Sagatari Nolini Manipur record oina mioi satret kuntra covid positive oire tarana lekidre haibasina sanalaibak naharugi thogdang sangai express english amasung people's chronicle the banner headline tawduna fongle pawasi morning bell pona fongina ahan headline aduga sangai express manipuri amasung irebaktana anisuba headline tawri second week second kamthengle flight ahum digi hena pairaktre non local sing mayumda hanaba hawri haiba paw huyelan paw the banner headline tawri home isolation da tawba yaba sing miyam da thamlagli haiba paw wasina sangai express manipuri gi ahan line tawri oxygen ward pagi pibam lakpadigi miyam mi painare oxygen ward pana laikidaba mioi singi compensation laingang na pigadori bra haiba congress ki wapam na isel express ki ahanba amasung anisuba headline oi Miyangi punsi kanaba assembly mifam kauduna khanasi oxygen lainaba MLA fundagi lupa lakh kun kaksi haiba MLA khumukcham joy kisangi wapamna irebaki ahanba headline oiri policy ate pawse singdasu phongba thenare positive wangwa mafam singda test tobagi sang hengaranaba tangai phadde haiba pradhan mantri gi wapam amasung jila kudimakta nongmada oxygen kaya yamna darkar oibagi haiba MPCC gi wapamna Imphal Free Press ki ahanba amasung anisuba headline tori Pares Baruana Luchingba Asangi Laloglup Alpha Independent Kudaktagi Ta Ohum Ceasefire Lautokre Haiba Pauma Sangai Express English Amasung Pona from the Pongli Henry gi ukil gi mathakta irabo ki ukil na legal notice thakre haiba pauma sanale bakta Pongli Governor na Thauna Farba Singh na Freedom Movement gi damak piramba mamalyam laba contribution sing na hongna na ningsing kre haiba pauma naharugi thokdang da Pongli Kaubru singi watoki matang da miyam gi thamoi soknaba wafam sing phongdok tanaba amasung Santi amadi nungsi chanana lainaba Forest Mantri Awangbo Newmai gi wapam People's Chronicles ke anchor kalam da Pongli Jenims ki positive oirba health worker sing da pifam thopa piri haiba director gi wapam ama pongna from the Pongle sing da taba Dr. Singh thabak mafam da leitaba da ipak na nungai taba phongdoli haiba pawma morning bell da Pongli Nolini Thagasari Rajesh Loisilakpada COVID-19 dagi ngakthoknaba face mask uppa phut taruk lamnana leiba khutcha amati maimi taru tanana thamba haiba achamba thawong ohum asi ngakna chatpinaba amukhanna ningsingjari aroibada maroiba paw amukhanna Manipur da hokiba pung kunmari da mioi chamri ahum COVID-19 dagi naba phaduna discharge tawki mioi chatat kamsana nauna positive oiba thengnaki Manipur ga yumthang na riba raija singda so COVID-19 positive oibagi sang ongkhalakki
अमसुंग COVID-19 टीका थाबगी थबक अमदी टेस्ट तौबा यांसिलहंदुना लाइचत असि थेंगननब होनरसि हाइना प्रधानमंत्री ना अपील तौरी पाउलजरे।